Vhathu vha fumisumbe vho lovha kha tshiwo tshine ha khou humbulelwa uri vho hambela gese yo vundaho vhuponi ha Mishashani ha Angelo fhala Boksburg. Milaedza ya ndiliso i khou bvela phanḓa na u shuluwa nga murahu ha lufu lwa muhali wa mbofholowo vhane vha vha minista wa kale ngomu ofisini ya Presidenthe Dr. Vho Pahad. Mugudisi tou farelaho wa thimu ya lushaka ya Bafana Bafana Vho Murena Ramurebudi vha khou lavhelela thimu yavho uri i fenye kha mitambo mivhili ine ya khou ḓa ya COSAFA Cup. Ndi madekwana nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nda dovha hafhu nda livhuwa u shelwa nga vhone hanefho hayani. Vhathu vha fumisumbe hu tshi katela na vhana vhararu vho lovha kha tshiwo tshine a khou humbulelwa uri vho hambela gese yo bvuḓaho vhuponi ha Mishashani ha Angelo hune ha vha Boksburg nga fhasi ha khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni. Vhaṅwe vha fumi nthihi vhone vha khou wana dzilafho vhuongeloni. Fhedzi u swikela zwino tshivhangi tsha u vuḓa ha gese iyi a tshi thu ḓivhea. President Vho Ramaphosa vha khou itela khuwelelo vhathu vhane vha khou ita ṱhoḓisiso kha tshiwo ichi uri vha songo sia tombo nṱha ha liṅwe. Nga nnḓa ya izwo Presidente vha khou swikisa maipfi avho kha miṱa ye vha lovhelwa kha tshiwo ichi. Uyu ndi mulongo une vhabviwa mugodi isiho mulayoni vha ita zwito izwi tsini na vhupo he vhathu vha ḓibanutshedza khaho zwi siho mulayoni. Hu khou humbulelwa uri vhabviwa mugodi isiho mulayoni vhane vha vhidzwa zamazamas vha shumisa gese ya nitrate oxide u bveledza musuku. U bvuḓa gese iyo kha tsimbi ya xasi zwo sia hu tshi khou lovha vhathu vha fumisumbe. Vhaofisiri vha tshumelo dza shishi Ekurhuleni vha ri vho luṅwa nḓevhe nga kha luṱingo he vha ḓivhadzwa nga u thuthuba tsimbi ya xasi. Na zwo ralo vha ri vho ri vha tshi swika vha wana uri tsimbi iyo a i ngo tou thuthuba he vha ri gese yo tou bvuḓa. 4 years and 1 is 9. That's what we have. And in Ward 16, we have 1 female and 3 males. All are awake, breathing on their own. In Ward 20, we've got 1 female on oxygen, awake and talking. And there are 5 adults that were later admitted this morning. There's 1 that is under oxygen, and there's 1 that, as I said, unfortunately passed on. And those that are with the hospital, the total number is 11. Vhadzulapo vha khou ita khuwelelo kha muvhuso uri u ise masole na vhalindi vhuponi uho sa izwi ho no ḓigovhelwa nga vhathu vhane vha bvya migodi zwi siho mulayoni. It really is sad to see lives that have been lost due to illegal mining. The zamazamas in this area has really become out of control. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri vha vhono ḓiḓivhadza mapholisa nga munukho uyo u songo ḓoweleaho une vha khou humbula uri mapholisa vho ḓi tou lenga u fhindula. Tshiwo ichi tshi khou itea nga murahu miṅwedzi ya rathi musi ho thuthuba ḽilori ḽa u endedza gese nga ḓuvha ḽa u rengela ḓuvha ḽa kushumisi mahoḽa he a lovha vhathu vha mahumi maṋa na muthihi vhuponi honohu. Milaedza ya ndiliso i khou bvela phanḓa na u shuluwa nga murahu ha lufu lwa muhali wa mbofholowo vhane vha vha minista wa kale ngomu ofisini ya Presidenthe Dr. Vho Pahad. President Vho Ramaphosa na vhone vho rumela maipfi a u tikedza muṱa wa Pahad khathihi na khonani dzavho dza tsini. Avhamulela mbofholowo vho lovhela muḓini wavho ḓoroboni ya Johannesburg matsheloni a namusi. Mbulungo yavho i khou tou bva u khunyeledziwa zwino u ya nga milayo na maitele a vhamuslim. Vho Pahad vho ṋewa mbulungo ya tshiofisi nga muvhuso. Masinda mbilu a u ṱuwa shangoni ha ḽiṅwe ḽizhaka nḓila mulwela mbofholowo Dr. Vho Pahad. Vho Pahad vho bebwa vhuponi ha Switzerland vunḓuni ḽa North West nga ṅwaha wa 1949. Mashaka na dzikhonani vha vho kuvhangana kha mushumo wa u onesana na mulwela mbofholowo avha vhe vha ri sia vhe na miṅwaha ya 14. I think Comrade Esop was the kind of person, the intellectual, the ideologue, who would also look and say, so what are the alternatives? What should be done? And he said that both about the South African Communist Party as well as the African National Congress. So I think we should see him as one of our veterans who have come, but were quite ready to engage. Utofana na vhaṅwe vhalwela mbofholowo vha musi wavho Vho Pahad vha vha tshi ṱhomphiwa vhukuma kha u lwa havho na muvhuso wa tshiṱalula. We were born and brought up in Swaziland. Yeah.
little town in Western Transvaal, in Northwest now. But a place which was riddled with white Afrikaner, reactionary white Afrikaner nationalism. And that's where it really started too. Nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe furathi ina bophahat bo ḓo shavhela vhufalaleni lwa miṅwaha miṱanu. Nga tshifhinga tshenetsho ndi he vha shuma fhasi ha ḽihoro ḽa ANC na dzangano ḽa SACP kha zwidulo zwa vhurangaphanḓa. It's quite a sad day. It is tragic. We didn't expect it, although we knew that his health was not good. But we have to accept it as part of life. Nga tshifhinga tsha muvhuso wa democracy bophahat bo vha minister ofisini ya president u swika nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱahe nga tshifhinga tsha muvhuso wa Thabo Mbeki. I personally first encountered Comrade Esop through the archives of the liberation movement. He and his contemporaries featured in photographs. It was on the margins of the 1956 treason trial, where they had these placards and posters on outside the court with the words there, "Hands off our leaders." So Comrade F was there. So that's the first time I saw this young man with the posters, "Hands off our leaders." Our generation accepted him as our leader because we knew that he grew up at the collective knee of the generation of Oliver Tambo. Bophahat bo vhulungwa muḓitshete wa fhala West Park ḓoroboni ya Johannesburg. Ri tshi khou bvela phanḓa nyambedzano dza tshumisano vhukati ha shango ḽa Afrika Tshipembe na shango ḽa Democratic Republic of Congo dzi ḓo ṋaṋa u khwaṱhisedziwa namusi nga ḽavhuṋa. President Vho Cyril Ramaphosa vho livha shangoni ḽa DRC u dzhenela muṱangano wa vhu-12 wa khomishini ya u shumisana vhukati ha mashango aya mavhili. Afrika Tshipembe ḽi khou ita vhubindudzi vhuhulwane shangoni ḽa DRC zwihulusa kha sekithara dza masheleni khathihi na migodi. Our two countries have a lot of resources that are attracting everyone in the world, and we have said that through our ministers of minerals and energy, we should find a way in which our top-class people together to talk about what we should do with our minerals. The DRC has enormous endowments when it comes to minerals, particularly strategic and critical minerals. South Africa also has the same, and a number of other countries. And the idea that we should have a minerals commission. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwene zwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. President wa dzangano ḽa vhashumi ḽa COSATU vho dzingiswa losi vhurangaphanḓa mumatsho wa dzangano iḽi ḓoroboni ya Gqeberha vunḓuni ḽa Eastern Cape. Vha dzangano iḽi vho dzudzanya tshiṱereke tsha ḓuvha ḽithihi namusi u itela u bvisela khagala khathihi na u ṱahisa thaidzo dze miraḓo yavho khathihi na vhadzulapo nga u angaredza vha ḽino shango. Vha livhana nadzo vho losi vho ṋekedza ḽiṅwalo ḽa zwililo zwavho vho imela dzangano iḽi ḽa COSATU. Miraḓo ya dzangano ḽa vhashumi ḽa COSATU wa maḓana na maḓana vho matsha vha tshi livha mihashoni yo fhambananaho ya muvhuso fhaḽa ḓoroboni ya Polokwane u ṱahisa u sa fushea havho nga zwithu zwa tshivhalo, u shaya ha mishumo, vhutshinyi na nyingapfuma dzi re nṱha vhukuma na zwiṅwe ndi dziṅwe dza mbilelo dze miraḓo iyi vha ṱahisa. Ngeno kha vunḓu ḽashu ro vha na commission ya kana investigation kana tsedzuluso dze dza itiwa nga vha SIU na dze dza itiwa kha mafhungo a VBS. Musi ri khou sedza ro vhona uri a hu khou vha na u dzhiela nṱha dzi decision kana dzi recommendations dza hedzo dzi commissions na dzi investigations. Zwi vhonala unga ri kha ḓi ya phanḓa hu sa khou itiwa tshithu ngauri dzi recommendations hedzo kana dzi decisions hedzo dze dza dzhiwa malugana na vhutshinyi he ha itea hafha kha vunḓu ḽa vhoriṋe ḽa Limpopo vhu vhonale vhathu vhe vha tshinya vha tshi khou wanala vha tshi khou ya dzi court ndi yone ine ya ḓo haṱula uri
hu ḓo itea mini, muthu uyo una mulandu kana hana mulandu na. musi tshi zwo ralo miraḓo ya dzangano ḽa khosathu fhaḽa Western Cape navho vho matsha vha tshi livha buthanoni ḽa vhusimamilayo fhedzi vha vho ya phalamenndeni nga vha si vhone muthu ane vha nga ṋekedza memorandamu wavho khaye. They must create an environment. They can assist with creating jobs. We've got the private sector that's supposed to create jobs, but they're not doing that because government is not playing their role also with the private sector because they're not doing enough. They can create jobs, they must create an environment to create jobs. Fhaḽa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal naho vho dzhenela mumatsho uyu wa lushaka fhaḽa ḓoroboni ya Durban. Vha khamphani ya nḓisedzo ya maḓi ya Rand Water vha ri vho livhana na khaedu khulwane ya nḓisedzo ya maḓi nga mulandu wa zwikolodo zwa maḓi nga mimasipala yo fhambananaho. Vha khamphani iyi vha khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha faredze maḓi nga vhunzhi sa izwi hu tshi ḓo vha na u thithisea huhulwane ha tshumelo ya nḓisedzo ya maḓi u bva nga Ḽavhuvhili u swika nga Ḽavhuna vhege i ḓaho. Ngei Tshwane ho vha na khaedu vhuponi ho fhambananaho mafheloni a vhege zwe zwa sia vhadzulapo vha zwigidi vha tshi tou fola miduba ya u kelela. Ṱhahelelo ya maḓi fhaḽa ḓoroboni ya Tshwane yo thoma vhege yo fhelaho. Vhaofisiri vha sasaladza nḓivhadzo ya tshifhinga tshipfufhi nga vha khamphani ya Rand Water uri vha 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 tshi khou ṱangana khaedu ya u ṱuwa muḓagasi zwe zwa sia zwiko zwa u tshimbidza maḓi zwikwamea kha mimasipala yo fhambananaho mona na ḓorobo. U kundelwa u badela khamphani ya Rand Water nga tshifhinga zwi khou ḓisa khaedu i si na vhukono. Naho zwo ralo vha Rand Water vha khou bvela phanḓa na u lugisa themamveledziso. It is important, ladies and gentlemen, to understand why Rand Water needs to be sustainable. Because water is life. I think if rainwater collapses, this country will see a crisis that it has never seen before. Everything that we think is a crisis that characterizes South Africa will be a walk in the park. The system is intertwined and interrelated. Masipala wa Tshwane u khou koloda khamphani ya Rand Water masheleni a swika henefha kha R5.9 wa miḽioni wa dzi rannda ya u ṋetshedza maḓi nahone u pfala uri a si masipala wa Tshwane fhedzi. Zwa zwino vha khamphani ya Rand Water vha khou fulola u vhila masheleni ane a khou kolodiwa nga masipala o mona na shango. We must set up a task team where Rand Water will also be represented. The task team that will pursue the proposals and recommendations that we put forward. That will also include engaging the National Treasury rather, in ensuring that we come up with long-term solutions. Vhaofisiri vha ri zwiko zwa u tshimbidza maḓi zwi ḓo engedziwa nga zwiṅwe zwine zwa lingana 13 hune mbalo ya ḓo vha henefha kha zwa 72. Zwo ralo mbalo tshikati ya u vhulunga maḓi ya ḓo hovhelela henefha kha zwigidi zwa 75 furaru. Vha muṱa wa munna wa vhane vho Katlego Bereng vhe tshitumbu tshavho tsha shumiswa kha u shavha dzhele ha muvhulahi na mutzhipi o wanalaho mulandu Vho Thabo Bester vha ri vha khou farea zwavhuḓi nga khaṱhulo ya khothe khulwane ya Free State. Khothe iyi yo ṋea beiḽi vhahwelela vhararu vhane vha khou ṱumanywa na mulandu wa u nenga dzhele havho Bester. Ava vhahwelelwa vhararu ndi Vho Snohe Matswara, Vho Tebogo Dipholo na Vho Tiego Makhotsa nahone vhoṱhe vho ṋewa beiḽi ya rannda dza zwigidi zwa 10 muthu muthihi. Vhuraru havho vha khou hweswa milandu ya u thusa mufariwa uri a shavhe dzhele, vhuaḓa khathihi na u thithisa tshitumbu. Vha komiti ine ya lavhelesa mashumisele a masheleni a muvhuso kana Scopa ngei vunduni la Limpopo vha khou vhudzisesa muhasho wa mutakalo vunduni iḽo malugana na maano awo a u lwa na zwiito zwa u shumiswa ha masheleni ngeno a songo avhelwa kha mugaganyagwama khathihi na zwiito zwa u avhelwa ha dzithendara nga nnḓa ha mulayo. MEC wa muhasho wa mutakalo vunduni la Limpopo Dr. Bophe Mathuba khathihi na tshigwada tsha ndaulo ya muhasho vho ḓivhonadza phanḓa komiti iyi ya Scopa ngei Polokwane. Kontraka ya miṅwaha ya 10 ya masheleni a rannda dza dzimiḽioni ya themamveledziso u shumiswa ha masheleni a rannda dza miḽioni dza ṱahe a vha a songo dzheniswa kha mugaganyagwama kha ṅwaha wo fhelaho wa muvhalelano ndi zwiṅwe zwa zwithu zwi sa khou fara komiti iyi ya Scopa zwavhuḓi. Hezwi ndi zwifhinga zwavhuḓi zwi takadzaho kha mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani. Ri ḓo vha ri khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o dziaho nga nḓila yo khetheaho ri sa khou sia tombo nṱha ha ḽiṅwe. Nṋe ndo ḓa uri ri takule ino mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani ri ise maṱhakheni maswa. Ri ḓo vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe a ndeme a kwama u vhonesa lushaka. Hafha ri ḓo vha vhudzisela mbudziso dzoṱhe dzi konḓaho uri vhone vha kone u sala vho wana ngoho
na phindulo dzoṱhe ndi nṋe ndi vhuya fhima ṱhoḓe kha ri vhe roṱhe malavhuraru madekwana a bva kha awara ya malo kha SABC 2 DTT na kha SABC Plus. Heyi no mbekanyamushumo a si yo ṱahelwa. Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi I tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwane a ḽifhasi. Dollar ndi 19 rand 10 cents, bondo 24 rand 22, euro ndi 20 rand 71, pula ndi 1 rand 08. Mikovhe fhaḽa JSE yone I fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,904, platinum ndi $894, oil songo kunakiswaho yone ndi $75.23 nga fagi. Apa madekwana avhuḓi Jennifer Matsila u khou tevhela na mutsho. Mafhungo a Tshivenda a hone na matshelo. Nda loko va xi karhi mutsho wa xuzwo ri wena uri fala swi ona ri khori chilavulesa ri khobona swiri zwine va khou tsibidzwa zwone nga mandesa ravulesa ngeno kha vundu la shone phala la Western Cape namsi ri xikoda ngeno vhukati ya shango la shu asi zwinzhi zwine va khou tsibidzwa zwone hune va khou tsibidzwa na zwo ri a huna mvula dzine dza khou lavhelelwa hanefhala fhedzi ri khori tshibvela phanḓa nga uri ri khori tshi ṱuwa hafhu ri chilavulesa hanefhala kha vundu la shu la Western Cape zwine va khou tsibidzwa zwone ndi zwo ri dzedzi la mvula dzi ḓo vhonala dzi tshi khou na mvula dzo ḓi ṋewa maanḓa u swika hanefhala kha 80% namsi ri khori chilavulesa matshelo hanefhala dzi khou bvela phanḓa nga u ralo ngeno kha vundu la shu la Eastern Cape hone ha vhonala ho fhola ri khou bvela phanḓa nga u ralo ro lavhelesa hanefhala kha vundu la shu ri tshi khou ḓi bvela phanḓa nga u ralo zwine vha khou tsibidzwa zwone kha shango ḽa shu la Afrika Tshipembe ndi zwa uri hanefhala hune vha khou vhona na mbala wa ṱaḓa vha khou tsibidzwa zwa uri hai hu ḓo vha mvula dza shu dzo ḓi ṋea maanḓa hanefhala hu khou vhona hu tshi ḓo vha hu na mimuya ine ya ḓo vha i ḓi ṋea maanḓa vhukuma hanefhala kha vundu la shu la KwaZulu-Natal nahone hu khou vhona hu tshi ḓo vha ho rafhiwa fhedzi ri shavhelesa hanefhala kha vundu la shu la Northern Cape hone ha vhonala hu tshi ḓo ḓi vha hu khou fhisa vhukuma ri khou ṱuwa hafho ri shavhelesa ri khou vhona zwa uri zwiṅwe hafhu zwine vha khou tsibidzwa zwone ri khou bvela phanḓa nga rolo kha vundu la Gauteng ndi zwa uri a huna mvula dzine dza khou lavhelelwa hu khou vhona zwi ḓo ḓi vha ho rafhiwa zwavhuḓi hu si na mvula dzine dza khou lavhelelwa ri khou fhirela phanḓa nga rolo kha vundu la Limpopo hone ri khou vhona zwa uri a si zwinzhi zwine vha khou tsibidzwa zwone temperature vhukati Giyani 27 degrees ra lavhelesa na phala Polokwane 20 degrees ri khou bvela phanḓa phala Belebele 25 degrees ra ṱuwa fhira lavhelesa phala Mpumalanga nahone a si zwinzhi zwine vha khou tsibidzwa zwone fhedzi khou vhona tshi ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma phala Sekhukhudza nga 30 degrees temperature dza vha dzi fhasi phala Emelo nga 18 degrees ra ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa kha vundu la KwaZulu-Natal zwine vha khou tsibidzwa zwone ndi zwa uri fhethu ngo Vryheid hanefhala temperature dzi fhasi nga 23 degrees ra lavhelesa fhethu ngo Kokstad hanefhala nahone temperature dzi vhukati nga 25 degrees a huna mvula dzine dza khou lavhelelwa hanefhala kha vundu la Eastern Cape nahone ḓuvha kheḓi ḽi khou vhona ḽo ṱavha fhedzi a si ḓuvha ḽine ḽa khou sia hu khou tou fhisa nga u ralo Islanda temperature dzi khou nga dzi nṱha nga 28 degrees ra bvela phanḓa nga u ralo hanefhala kha vundu la Western Cape hune mvula dza tshi ḓo ḓa dzi tshi khou na hone khou vhona tshimba dzi fhasi Hemana 17 degrees na phala Cape Town nahone tshimba dzi fhasi ri khou ṱuwa ri shavhelesa phala Northern Cape hone ri khou ḓi vhona zwa uri temperature dzi vhukati zwavhuḓi khou vhonala zwi ḓo ḓi vha na makole Sutherland 17 degrees ra lavhelesa na phala DR nahone 20 degrees ra ṱuwa hafhu ra lavhelesa na phala Free State nahone ri khou ḓi vhona zwa temperature dzi vhukati hune ra khou shavhelesa Welcome 20 degrees zwa tamba phezu ḓo rothola badi hanefhala vhukuma Harib Dam nga 19 degrees ri khou ṱuwa hafhu ri shavhelesa hanefhala kha vundu la North West hone vha khou tsibidzwa uri hai hu ḓo vha hu tshi khou rothola vhukuma Vryburg 21 degrees na phala Mahikeng 21 degrees zwa tamba phezu uri hai hu ḓo vha hu tshi khou rothola vhukuma u bva kha nṋe mukalelo wa Matsila ndi ri madekwana avhuḓi